تمام ازبكم تمام. تمام. در اسناد اعلامیه ماتموره لمه سجام سيستم مش المز. منه ماتوكه مات كوتاهاي ولو بها امنات ويدا زونم يا ما ويدا دوام كده. اك جلسه ماتون sayfa çi bû? ما چند سایت ها مقدم التي إنك نامي لا من يعني التي كو استببك ناوي وانا وارد درجه بابلیه و آشوریا گونه آنست evet که شاهان میان رودان پادشاه نبرا yani Mezopotamya نبرا چما دیر باز جزو و در صدد دست اندازی بر سرزمین های اینها بودند صدد دسترش کردن به مملکت وانا بود وانگوتیه اسناد برجامانده اون برگه که مانه در میان رودان مزوپوتامیا دا نشان میده اوسا نشان داده که در سده های آخر هزاره دوم پیش میلاد yüzyıla son yüzyıla hazar yani yani bizim yüzyıla en daviye ki hazare de doya بریا میلاده آنها و نیروهای آکادی اون گوتیا و وان قوت گوچ آکادیا جنگ های در گرفته به هفرا شرک کرنه و حرب کرنه آنها اوان گوتیا در یکی از جنگ ها در حرب کیدا در حوالی 1215 پیش میلاد دورا یعنی 1215 بریا میلاده نارامسین آکادی کو یک شقرالیوانه نارامسین آکادی کو نواده سالگون اول تورن برنجی سالگونه که به منطقه شان لشکرکشی کرده بود که نارامسین به منطقه وان یعنی وان گوتیا عسکر کشاند بود یعنی از شبوه داری مورا حرب کرده او نارامسین دوی جنگی دا به قتل رسانده وی کشته بود و به دنبال آن و پیوی دا آن بخش جنوبی و به دنبال آن بخش جنوبی میان رودان را گرفته و او قسم جنوب یعنی قسم باشوره نو هر دو چما وانا گرفته بود نیپور پایتخت مقدس سومر نیپور باشکنتا مقدس و سومراویه به تصرف در آوردن اویجی کربون بن تصرف خوی شاه کرد و شاهشان کتیبه‌ای به زبان آکادی و شاهوان جی کتیبه کی یعنی yazıt کی ترکید بین yazıt کی به زبان آکادی زمان آکادیا به مناسبت این پیروزی به مناسبت وی یعنی سرکتنی در نیپور وی باجاروان دا از خود جخو بر جای نهاده پای خو اشتیه و نفساندیه دوی داره یعنی کوای من حربه کی او وانا را کرو من او سرکت این امر اوی کاریهانه به مهاجرت جماعتی از گوتیها به هجرت کردن جماعت کیش گوتیا به درون میان رودان انجامید به هندره نبرا هر دو چما نتیجه دا یعنی بو سبب که گره کجوان گوتیا و هر دوی داره بجی ببن هایده قوم فاتح و سایجی کی فتحت کن تدی هنه کیش قوم خوشیان من وی داره شبو که وی داره تروح وانده آنها أساس أبانا دقيدا بعنوان قوم فاتح بناوي قوم كل فاتح يعني بدري فتح كلنا يعني قوم فاتح براي حدود 100 سال
yani dora 100 سالی در سومری حكم راندن حكم آجوكن يعني حكم قصيدة اللي بيدري از غلام دقت مكشان بل بيدري بالصاد آنية اللي بيدري السادس بالصادين مفهم بل بيدري الصاد آنية evya mesela sede 100 yıl 100 yıl أري 100 sal evya sayı rakamı أري لما بلي تمام evya rakam olarak tedbeje sad nefsine fakat بلي devak 100 yıl nav olarak isim olarak evya benefsine bebejin ev sede debejin sede aynen yani بلي heykil bereye ya ha ne بلي sede بلي كده aynen سادة هيك البرية إجا جوابكم مثلا إضافتكم أو هي همزة داتين فقط قاعدة يد خاين السادة أو بلي ونسل هاي بعدية شان ونسل واني دبيرة عندك در مردم منطقة در نوان إنسان وي بلغي حل شدن أريمش بونو نوان ده حاليا شو در کتیبه ای که یک شاه سومری یازده تکیلا که یک شاه سومریا در سده بعدی yüzyıla پیرا بر جای نهاده که پای خویشتی بو یعنی چیکر بو خبر از آن داده شده خبر جویا دایه اتیه دان که گوتیا مردم سومر را انسان سومر را بر ضد یک دیگر شوراندن yani وان ضد هف او کرنه yani şurandan yani tişeki mesela bir şey yani وان ضد هف قيام کرنه yani وان قشقتmiş کرنه وان بر هف را کرنه و احکام شرعی را خار داشتند و حکم قانونی جی شرعی وان yani گوره شریعت وان yani تواناجی حقیر دیرانه و برای فرمانهای خدایان مجبو امر الهی و الهیوان حرمتی باقی نگذاشتن حرمتی که باقی نیشتنه معنای دیگر این نوشته آنست معنا که دنی آوی یازدهانه اوه که آنها نظامی را برقرار کردن و اوان گوتیا düzene ki yani gerçekleştirmiş kirne, kirne, sabit kirne ki nizam-ı behrekeşiye sabık ra ki ber ahkam-ı diniye somariyan üstüvar bud ku ev düzena ev sümriya ku aberi ku lister ahkam-ı diniye somariya mahkem bu kurulmuş bu ezmiyan börden evan spotiya eve düzena hani eva sümriye eva beri kulgora ahkam diniye someriya hatbu kurmuş kirin evana jofte helani ve berdegan ra ber dıddi erbab şan şurandend o kola لقارشی سید وان چکنه وان دانه را کرنو و که عصیام کنو قارشی وان را اویاجی دده فهم کرن که گوتی کردن چونکی ده اوکا کرده دا yani تاریخ کرده دا کولتی تنه بله این اصلاحات بنا بسامانی اوضاع اوی ایوان اصلاحاتی که گوتیا چکرن نابسامانی اوضاع به düzensizliğe اوضاعها در سومریا انجام گرفت و netice گرفت. Yani bu sebebi düzensizliği. Ve eseri in nabesamani eseri ve düzensizliğe hane yani evicin çınavaki dinejiptik gidecek. در کتیبه دیگری آمده در یازده دنه دا آتیه که خبر از آن میدهد و بیا خبر داده که معلوم نیست که معلوم نینه چه کسی شاه است و چه کسی فرمانبر است کی شاه و کی yani او که فرمانبر yani او که امر دیلمیش که امر بجیتینه yani کی شاه کی کوله yani ne belli yani او قصد سیستمیه کدن برای نوا سومریه وانا دا هیه
demek ki van gotiya helan. يعني انارشي هبو يعني Na ana يعني mesela انارشي يعني نا امر مامور بلي نبو سيدا يعني امر مامور بلي ندبو evya evana someri dibin. بلي Someri dibin mesela goti evet someri düzeni heltin. Yani embejin kola ve efenditiye rahatken. بلي İja ev someri Livyer paşa vannae. Dibe evya sakirine Koydun amru memur yani seyidu kola cevnay nas kirin. Mesela بلي 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 de vakti mesela evveli cumhuriyet de bana ama ayak sürgün bun. İja pişti hafta derketin hatın هناك جوان آغاية تبكي نشاندان كد نهات çünkü vakti pişubun mesela dınge kurmaca da dedi çaroğe çıkitine buja kuatın dınge vanda kon dereditin aylo sonra ko onu zakore çikem cem nazlarken yani kene ağati o kolati rabiye aynen بلي yani bir havaya evet hatın kı yani gotiha bağmedenişan yani gotiha bahatına wan nizam-ı erbabu berdegira berhem zeder düzena yani seyidu o koletiye yani tevliheb kirin vakirin yani ve berdegan azadi daden o kolara azadi dane yani azadi dane kola ve tefavut tabakati مبتني بالاحكام الشرعي او يعني ayrımcılığa طبقاتي يعني قص سيستمي كنت بيجن يعني واوجي مبنيه لسر احكام الشرعي بو كي بيش ازهانها كبريا عنوان بالجامعه حكم فرما ولسات تطلمي يعني اتو او كرن حكم كرن يعني بيوان حكم فرما بالسروان را ازميان برداشتن جميله اوكي ناوي اورتراك وان غوتيا راكلمو Gotiya rakı yani ev düzen mesela dıptaştı Gotiya da devam kır yani pişti Gotiya İran'da vani kidine atır hatta mesela dönem Sasaniyacı Kutbay Sasaniya da şu İslam o diye İslam öderi fethakirin hatta dönem Nuşiravan da bileci ev tabakati tefavut tabakati yani ev قاس سيستمي هبو evet أولي كي بس از دوران حاكمية إنها أو يعني دقشما كو بشتي دوران حاكمية وان النواس در سومر نواس سومري وان غوتيا حاكمية غوتيا بله حاكمية غوتيا در سومر نوا سومر هذا إيجاد شد أو تحولات كنا بماندا إيجاد بورا نيز بايد أفجي لازمه ناشي از تأثير فرهنگ عدالت جرايانه إنها بر سومريان دارس أبيا جي لازمه مر فيا جويا بزان بمر بيجي أبيا نشأت كريه تأثير كولتورا عدالت جرايانه يعني التمايل وميل بار عدالته و عدالت وان لسر سومريا أبيا مرب جرا جويا دانس مرب بزانده يعني أب غوتي يعني دليواندا لبي عدالته هبنا غوتي بل لبي عدالته بنا يعني عدالت جرا بنا يعني مقدار عدالته و يعني تعقيب شيء عدالته بنا لسه سومريا مثلا فيتشتي هاني شكلنا اما طبي قبل هم بيجن فرق نظرة سيد كولتي يعني كولتي رابع تمام كولتي كيف تكنده فقط سيد كيف تكن نعم مثلا اوكي لامريكا كولتي قبل قرار كرن حرب شيء يعني شنان كي ميداني شوك هم دزانن اشتار یکی از خدایان مردم شمال میان رودان بوده است. اشتار یک جوان اله
وان إنساني كد نوا هدو شماده يعني الميزوبوتاميا إن أبناء عشتار ريشاي سامي ندارد يعني كوكي كيويا زمان سامي دا تنه يعني عشتار زمان سامي دا كان بيجن مثلا عرب بيجن سوريانينا عبرانينا وانا سامينا بيجن أب عشتار كوكي كيوي دنا وان زمان وان دا تنه يعني دمكي الناس زمان سامي ايش در بدا اتيه بدري وين بيجن بله مالي وميتوانا تلفظ واجه استار واسترى باشد دبكو اب عشتار تلفظها كلمة استاري يجي استري تلفظها فيها به اوانا همزه كرنه عين بله كي يك لفظ خالصا آريائي است يك لفظ كي خالص آريائي يعني زمان آريائي يعني قوتيجي شو آريائي شاید بی جا نباشد اگر گمان کنیم دبکو یعنی بیجن نتجیلا نینه یعنی تجیلا به تشکی تجیلا اگر گمان کنیم اگر گمان بکن زن بکن که پرستش اناهیته عبادت کردن اناهیته را اناهیته الهی وانه در 1003 میلاد yani milattan önce 3000 yıllarda Tavaslı Gotiha Jari Gotiava Biyane Rodan Rah yaptı. Ev ibadet kılınca enayeti raj Ali Gotiava Hatiye Mezopotamya. Yani enayete ibadet kılınca enayeti ra evya dini Gotiaya bu astavan Hatiye Mezopotamya. وساميها ميان رودان وان سامية يعني سامية ارقنا تابعي insanlar وان insan سامية ارقينه وان سامية كد ميزوبوتاميا مجبونة به همان نام آريائي عيني بي نام آريائي برئين إيزت بانو لسروي تانريشاي اطلاق کرده يعني قوتنا جرى يعني اطلاق کرده و بناوي جرى قلنمش کرده و اورا بلفظ خودشان اشتار نامیده وانجی به تلفظ خود یعنی استار و استره وانا نگوتره اشتار بود بیاین آلدانه زیرا اکنون که رازهای زبانهای کهن اقوام سامی کش شده لورا آنا که او اسرار زمان کبن اقوام سامی که آنا كشف منه يعني تدرك الميداني كشف ده ما تقريبا مطمئنين ام يعني تقريبا ام مطمئن كي واجه عشتار در زبان هاي السامي كلمة عشتار در زمان السامية ده ريشانه داره كو كيويتو نيه واصل في كلمة عشتاري مي باعث لازمه كي واجه آريائي استار بوده باشه كلمة آريائية كو استاره او اصلي في اشتارجي او استار به استار چیه سلام؟ استار إلهي نابي إلهي وانا نابي بوتي وانا نابي بوتي وانا مثلا اشتار انا يعنيش من إيل كولارق نوع إعلامية دا درد كره إعلامي إيرو كان بيجن أنا بين خوزستان بيوناني دا خوزستان كنت من مثلا يعني شيء كان بيجن عراقة يعني عراقة إيراني يعني الويدري إعلامي هو بالكتاب التركي ده إعلام در باصله إعلام دولار Türkiye'de İlhanlılar der basın. İlhan او كن او وكي ناوي غنشنا او تيمور لانغ او إلهام بلي راسا إلهام انا بلزن او إلهام ما او تتار يعني قومي تيمور نخستین قومی که بعدها در اتحادیه ماد از آنها نام برده شده است همین قوم گوتی بودند گوتی داده درستی این قومی که sonradan
مادة يعني دوي Yani mad birliği çekilme. birliği içinde buna ilk kavmi avana ilk kavm az anha kunam berdeşles kunam ve manatiye goten emin kavmi goti buden evan kavmi gotine ki der esnad aşuri kud belge aşuri da der ibareti haşmginane ve ibarete ki ya ki der esnad aşuri der عبارته خشمگینانه یعنی به عبارته کی یصاوها به غضب بهیر از آنها يعني بأوك يعني جوان عاجز من طبيعتنا وان اوكي وان استلاكنا از آنها بنام قوتي هاي بخيرة ببينا بي قوتنا قوتي بعقل نام برده شده النام وان بيو هاي درباس بيه در اسناد بابلی نیست belge Babiliye da jî bi tane işaret şude wan jî tane yani işaret yekirin bi bar gotiya ve ev jî yani tane li wan xistine ki gotiha bi zîrê payê şahanê mad iftade ku gotine ku evsa işaret kine ku yani tane li wan xistine gotine ku gotî ketine bin nigê padişahê mada yani wekî ku جوارا استخاری کرنے و تسلیم ہونے وان پادشاہ مادا پیروسی وانک يعني بإطاعة شاه ماد در آمدن يعني كتنا بن إطاعة شاه مادا يعني أنا وكي كل من بسري قانين من قبل تسليمه كي دنابونه صابي وتعالى halbuki em gotine wan yanlış halbuki go hemin ebe ماد بخوزی قوم گوتینن گو سریدا yani mesela ev ariyayı ne tabii زلان گوتنه گوتی های بخیرت بلکه هنگی بخیرت بلکه هنگی گوتنه وان جیدا بجی چونکی تبیره سیدا مگو میرانی جی باف کی ج اوکی نه گوتی دوی داره دا مثلا اتفاقیه کی هي يعني هنا كي جيشتنا هاف بهبرة أو كرنا بهبرة اتفاق كرنا ودولات كي قرمش كرنا يا بيا مثلا قوتي دويدا برشكش دولات تانية كو أجر كولاتي بكن مثلا أنا أعطينا كولاتي راكرن كوانا كولاتي بكن جشاي مادارا قوتنا وان جيدا راس وصايا سيدا أو نيار او نيار مساج مرة افترض بنت عنا نيار مثلا تتشي هنري تهب جيلبان عيب aynen وقتی نشانه های بازمانده از این قبایل را بررسی میکنید وقتی که اون نشانه که مانه شپارا مانه جوان قبیله قبا که ما راشترمشت کن متوجه میشویم ام دبینم که کی گوتی ها مردمی آریایی بودند که وان گوتی جی انسان آریایی نه کی از زمانهای بسیار دوری که زمان گلک دور و در غرب فلات ایران yani İran steplerinin batısında cagir buden bici bune ci girtine yani de ruavay İran'da lüvederi yerleşmiş bune وبعدها وارد اتحادية ماد شدن والطيرجي وارد اتحادية مادا بونه يعني داخلي واتفاقي بونه شما كي هم نجاد وهم زبان الشام بوده وهم أطلي وان يكبيه وهم زمان وان يكبيه يبو وكف يعني يكد شون يا مثلا انا ام بيجن يعني تدي من جد بيجا كرد بي شعب ايراني الاصل انك تعرف شو صار كرد بين شعب ايراني الاصل اصل يعني فهمنا كلمه داوي يعني ايراني الاصل يعني كرد باصله ايراني تمام هنا فهمت تمام اصل بله بالاصل هو ايراني نه مثلا بیا gerçek payı çünkü bana da zaman evanji bekiye ve o dınava hep da bu neji de kültüra mesela xabroş ki me beri rostam zalu falan bevan beşeyni kurdi kumana bazı dikirin ji jwana gotun İraniye
بله ماله ازين رو جوي وشي گوتیهارا باید نخستین قبائل شناخته شده ایرانی گرم مرو گوتیا لازمه که ilk وان قبیله که هاتن ناس کرن و او ایرانی در غرب فلات ایران دانست و ده روش آوای فلات ایران مرو بزانده یعنی او گوتیا ilk قبیله که هاتن ناس کرن در باطی ایران دا وان دوی داره دا وانا ilk وانا مروز بزانده وانا ilk قومی کلوی داره بونه که در هزاره سوم پیش میلاد در این منطقه دارای تمدنی بودند که میلادtan önce 3000 yıllarında دوی منطقه دا صاحب medeniyet ekildi و خدایشان نیز اناهیته ناهید بوده إله وانجي اناهیته یعنی ناهید بیه ناهید جی تگوتن ده شعر ایرانیه دا حتی ده کرده دا جی ناهید در باست به ده زمان بره دا ده نوا سومریه دا جی ده نوا مثلا آشوریه دا جی و نوا یونان دا جی yani ilah hebune o ilahçe jî hebune yani ilah yani ilah pirek yani evsa jî hebune ev nayî yek jwan ki yekî ez xudayanê bisyar dêrîneyê îraniyan est ku yek jî ewan xudayê ku pir kevnê îranê intişarê perestişê iştar yani iştar بلابونا عبادت کرنا اشتاره درمیان رودان و مزوپوتامیا دا نشانه کی از نفوذ فرهنگ این قبائل جه نفوذا در واسبونا کلتر افغان و قبیله اف قبیله کجی که آریایی درمیان اقوام میان رودان است یک نشانه کی که نفوذا کلترا و قبیله دنا وان قوم کد مزوپوتامیا دا یا شامیش بونه بلابونه عبادت اشتار یک جوان نشان های چونکه اشتار هم بیجن اله بوتیه سرزمین اصلی گوتی ها کردستان کنونی بوده است مكي سنندا بله يعني اصل مملكه اصليه فان غوتيا كردستان ايروينه بله سرزميني وسيعي يعني توبراكي بين هذاكي فرا در غرب فلات ايران در غرب يعني واسطه ايران دا كي امروز كو ايروجي كردستان بزرگ نامیده میشود که جراته گفتن کردستان مازن در سده پنجم پیش میلاد یوزیلا پنجاب بیا میلاده بنابر نوشته گزنیفون گورا نفساندنا گزنیفون مسکن کردوخ بوده است مسکن کردوخ بیه گزنیفون قماندانه کی یونانیه وقتی دحب برای ایرانی دحب يعني ام بيجن برای يعني كبابي وان مريه جاي شايب بمن شاي يعني ده برال برهم رادبن و شاغيجي يونانيا ببارالي عسكر ولا دخلتين شو المصري دات ايراني وانا اجا اوان مثلا براكي غازي وان يونانيات كه بارالي ولا وانتينا ايراني براي خرا حرب فقط براي غالب دات كبه وانا مغلوب دبن يعني اليوناني جي مغلوب دبن اجا براي غالب دركتيه جوانات بيجا دبي يا ورن يعني ازوانا كجم يا ورن ببارتي قازيون بسكن ونجمر عسكري يمكن ببارتي خو يا جي ازي وسربس بكم درك من مملكتي نهر مملكتي خو اوانات بهم نهر مملكتي خو اجا 10.000'lerin geçişi diye Türkiye cana اوكي يعني ترجمه كنا افجزيني فون وشاغي وقت كواتيا او كي نفسان دي
ev tiştê ku di toprağê Kurda da derbas biye û çanîne serê wan û wan çaniye serê Kurda ev ya tarîxekî wî wisa heye. Kurdha qewmê xalîsen aryayî ye. Kurd qewmekî xalis aryayî ne. Eger kavşayê bastanşinasî, eger ku wan qaziyê bibêjin araştırma û qaziyê arkeolojî derîn mintiqe divê bilgê de suret bigîre, eger bê gerçekleşmiş bibe, şayet betewan mümkün e ku meriv karibe bi peywendê tarîxî miyanê merdumê bi yani ittisala tarixiya di navbera wan însanê ki şahanê miyanê rûdan şahê Mezopotamya bi anha namê gotî daden ku ji wan re gotinek gotî û Kurdha û navbera wan gotiya ku wan xelkê Mezopotamya şahê Mezopotamya gotinek gotî û navbera Kurda da dest yaft yani mer peywendekî tarîxî bi dest bixe yani girêdanekî tarîxî meriv kare elde bike. Yani nabena goti û Kurdha ne wisa Kurd û gotî yekî. Bele yani ev tîne ku gotî yani Kurdin eger ku van tam yani araştırma bêkirin û arkeolojî û wan tişmişta filana bê wan ev bêkirin ew ê bağlantıya navbera gotiya û Kurda da eybê dîtin. Ve çi besa belkî ki betewan namê asliyê în qebal ku navê asliyê vê belkî jî ev navê asliyê vê qebîlê ra dermiyanê yaftehayê bastanşinasî di navbera wan tiştê ku mevcûd e mesela bibêjin arkeolojiyê ne bi dest aweret bi dest bi xistin û bi meriv bi dest bixe. Merdimê ki merdimî yani însanê ku niyaganê bexşî ez Kurdhayê îmrozî bûde. Yani hinkî însanê ku niyagan yani ata ced ecdadê qism ki ji wan Kurdê îrojî ne. Yani Hat serî meselê dixwazê bu hat serî meselê bes ne ez bûna. Bira bes be bira lê dera. Bu 40 deqa. Ne wisa? wan zanin Bes 40 deqa besa. îja yekî diger a serê wê de ne wisa? Yekî diger. Tamam. Amin işaret hinkî van tegeha meriv karibû işaret ki lêdeyne veya min hani mer nikare tu işaret ki lêdeyne ku mer bêje we amel rase kirî.